اف بابت بتایبەتیژی گرێدای قویتە خەلکی ئەکەم کوردەوەریە دڵبێژین gelek dirêj bî serê xelkî hemotobêjî pêve gêj bî ev babet dê kengî çareser be yan jî ev kêşe ye ku weke karteka siyasî nû kejaliyê siyasiyên Iraqê ve taybetî ji şiat têtapkaranin ji bo dijatîkirina gelê Kurd ve Raşid gel berê hoşang bawanî şiro ve karê siyasî em dê be heskîn berê hoşang tu gelek ev xêr hatî gelek spas yani weke em bêjîn bêtan bî pêtivî çareseriyê ye çareserî jî pêtivî pêzeke siyasî heye ku sangaxwe hebit bişêt hem aliyên Kurdî bikiteyek hem jî van biryarê ku têne redkirin welê bikit biryareke yasayî ya destûrî ya qanûnî bêne rakirin ew hêze nûkekî ye ku divêt evî karî bikin spas ka ji van bû vê firseta dî rastî ez dê rasta xwe bersiva dedem ew hêz Partî Demokratîk Kurdistana û Serok Barzaniye bêyî dûdilî bû û bê de ez webit karê tindê jî wazih kirin vê giftugûyê de em lazim e pîçekê bi zifirîne vebû mêjiya kevna me mêjiya sedê bîstê wextê İngilîza bîst û sê heşt sala bîst û êkê dewleteka Iraqê bû siniya çêkir servî esasî neçêkir bû ku gehîte vê encamî servî esasî çêkir bû wê binaxê çêkir bû ku hawpeymanî hawbeşeka mukimt mabeyna Kurd û Ereba dabî belê ew serkeftî nebûn divê şêv hawsengiyê de lewa piştî her 10 sala damezrandina vê dewleta Iraqê ya siniya şorişên Kurdî serheldan du şorişê Barzan serokatiya Şeyx Ebdîselamî çêbûn ew du şorişa daxwaza mafên rewşenbîrî û mafên mirovatî mafên Kurdatê ku bi xwe rewşenberiya xwe û irf û adat û ew dê xwe bikevin ew qonaxa êkê bû çezê min bersivata da Partî û Barzaniye piştîngî şorişa Eylûlê çêbû serokatiya Barzaniye nemir wê qonaxê da daxwazê Kurda hatine gorîn çunkî gişar û çewsandina Kurda mastir lê tat yani girantir lê tat kuştin û belê roj yani hukm bû hukmî bedelî ku helsûkewtekê can ger kêşa Kurdî û doza Kurda bikin Iraqê ewa pêçevane we roj bo roj şovîniyet pêstir lê tat عقليتا شوفيني وهزرا شوفيني السيستم حكمرانيا عراقي دا بيستر ليتا شورشا ايلولي تشيبو بسلوكات يا بارزاني نمرو قوان بسلوكات يا مسعود بارزاني شوفا شورشا دا الشورشا ايلولي بونا ما في شارنوسو بو اوتونومي راستقينو حتى قاشتيا سرهلدانا ايري الويردا بو فيدراليات يعني ابا اساسا هندينا اف كرتيا ميجويي وی سنگیدت پارتی و بارزانی کو همی گاوا طاقه هیز بونه طاقه سرکرده بونه کارزما یک بوه کو چیایا تواب آوات و امید و آرزو آرمان جد کرده حزب دا بیتا کو طاقه برگری کار جبونه باشه یعنی همچین قربانی جدا ابو او سنگا پارتی دیرو که ده هبیه کاریگری خویا هبی جبوی دست خستنا مافین رواین گلی کرد بله اگر پارتی نوکه او سنگ و او هیزبت بله بوچی نوکه بریاره که حسانا داد او بریاره نروا یعنی حکومتا فدرال البرانبری گله کرد نه نارتنا موچی چاره سر ببد باور بکه که جان ما پشتی سر هلدانه حکومتا هرمی هاتی تشکیل کرنو و حتی روز الشام حتی ای روز که کمبینه بویا طاقه هیز ناف هرما کردستانی برسینگی وان هیرشان گرده بید چه هیرشن سربازی بن چه هیرشن آبوری بن چه هیرشن لیدانا هزرا سیاسی بن چه هیرشن یعنی ایدئولوژی بن یا کردینی بن طاقه هیز کو برسین جوان هیرشا گرده بید سروک بارزانی و پارتی دموکراتی کردستان بویا و بی تردد جیه گرده و بعلنیجی نفس یعنی پارتی وقتی برس بيجت از فلان تشتي قابل قبول نينا سر اساس بنما بناغاتي ود بيجت نفس خورا ود بيجت بلغيت هي پیش بینی دیر پیش بینی کرد پارتی دموکراتی کردستان سروک بارزانی زانن زیادترش همیه احزاب دی زانن او گورانکاری پیشهاتی نو اون کو بریاره ده نقشه روش حالاتان آوراز ده بینه او زانن چیه
رنگ هندك دولة اقليمي نزانن بس او تزانن رنگ هند جارا گشار البارتي وبارزاني بكن بيجن ورن هنگ وات شتازانن بوچينا بجنبا هنگ دستکاری دوی يعني اول كان دا بتشتهي بجم سروق بارزاني وكي كارزما بو كرد همي قابا رخي شوفيني او رخي هزرين اوديت بابرين حتى تقول يجي بيجن افا دا خازا جابونت كد مروفك اوديا بحث سربا خويا كردستانت كد بحث حولت چاره سريا كيشين كردي لپارچين دي آشتيا تركيا الجل يعني سانگو هزا پارتیشن دی زیرتر وکی هزک یانجی حزبک یا نافلاتکی دانجی وکی حزب اندم طایبتیجی تعاملت گل عراق بکد هفکشین هرمی دا بج داره بس نوکجی از دی سای پسیاره بکم خلک الهیویا هلوستکی جدیه پارتیجی گوتیه یعنی افریکانو که جوینه دانه بسروکاتیا سروک مسعود بارزانی کمیته ناوندیا پارتیه بجن حتی جشن اگر مچار نه اتهنارتن ده هلوستکی جدیه تونت هبد چه پیشبینیه؟ بالضبط سر سیاست پارتی چه پیشبینی تکرن هلوستی جدیه کل ده چه بد؟ کاک جوان من از آخر خود بارنا کم هلوستین پارتی بارزانی لسر بنمایه که تایبت یا سیاسی که دوربین و بریارت برجواندین گل و ملتی تیدابن دهینه برگرتن هلوسته که واسه هلوسته تا که حزبینا ورگرید هلوسته تا که کسینا ورگرید هلوسته که پشتی دراسه کردن و شروع کردن بار گشتی حوالاتیان و بار گشتی حرمه و پیگه حرمه منطقه دا هنگی هر روزی نورگرتن از دی نمونه کمبینا روژا شنبی بود برای خوینا روژا شنبی کارگری دسته کارگری مکتب سیاسی پیشنهاد انده کرد که کمبینا که جماعی بو همو هزولان سیاسی همی بیرو بو چونن آینی و جدا نتوایی جدا رادیکال چپ نتوایی آینی کمبون ما وکی جرده که وکی احصای که درکت کردستان 48 حزب 43 حزب باش داربون اویدی دا باشا عجبا جيسة يعني بس شرق البارتيا بس شرق البارزانيا جروبين تشكداري بس هيرشت كان سر بيجين بارتي بيجين سرق بارزاني سر بنجه آبوريين كردستاني بوشي كسروا جاكي ما قولنا بويا اكس فا جروبا اكس فا سر كردين يعني حكمران العراق روجاكي تشتكي جرانجي قوي بيتلا انا كيدي لو زانن او المنو تاباش ترزانن كو مرجعيات معنوية چيا كو سرق بارزاني او زانن بارقاي بارزاني نوكا آنوكا ادوي سردميدا بارقاي بارزاني سكويكا بو چار سركرن و برياردان چار نويساز يا ملت يكرد سرتا سري يعني اوجه هرد فقرطة بهندي هاري كي براقاورا بتهير زيراتر بو سرينا اكيد بيقمانا بيقمانا البوهمية بارزاني نوكا او بيجن ريقر البردم بلانين ما سروق بارزاني و بارتي ديمقراطي كردستان ريقر البردم بلانين آبوري و بلانين سياسيين نحزن جلي كرد نحزن جلي كرد نبس كهرما كردستاني ام دي بس كردستانا روجهاوا هرمی كم شبكه گشتي كافا اخنك ما كردواري ده هاي گرداي هلوست تون بله قال جان بشين اوجش نيسكي كفهما راست زيكو بلند بتو زيت تخاره باشا بوچ حتی نو که پارتی سیاست اب طایبتیجی یا دجاتی کرنا وان بریاراب آوه که هم بیجی چه سربازی به یه توند هلوست توند نبیه همی گواب سیاست ها نرم چویه سیاست ها نرم دیوکت موفت ما بینم دست هسته کاک جوان بارزانی یه گوتی و ده پیاده کرد بیجید 100 روزن گفتگو آن 100 سالن گفتگو 4 ساعت که شری بس ام خو بس نفس ياخذ ام تسليم نابي تسليم كرد اراده خو تسليمي كسي ناكن سياسه بارتي سياسه كادور بينا بارزاني دير ساعات كده تنب باور بك تنب برجوانديا يعني فئتك كرديه برجوانديه همي ملت عراقي برشاف جريد برجواندين تركمانا اشوريا ارمنا كردانا برجواندين وهميا مثلا طاقه برجري كرش الكرسي كان كوتاين بيكاتين هرمي بارتي بارزاني اصلا احزاب دي الراضي بون يعني الراضي بون
تصور كر اف بيك هاتن كو بيج كرسي كو ده كرسي كنوا تصور كر انتماء كو اويديا هي بو بارتيان لا انجريا كو باش دركت وانا لو زور بي حزب كان جل كيم كرنيبون يا جل كيم كرنو كرسي كت في هاتن بارتي جل كرسي كون ابو يعني تحصيل حاصل حتى كومبينا شنبيه وكومبينا افروجيكو انجمن سركرات يا بارتي شركات يا مسعود بارزاني كومبينا بده بريارا هم ديدت بريارا چار سريه دد بريارا كو چار سريه گشتي تدابيد بريارا كو برجوانديا كردا تدابيد گلک جارا مثلا هلوسته که دجاهاتی دیوارگرن سر اساس راپورتا که نراست سر اساس پیزانین که درو دهچن هلوسته که دیوارگرن اف دجاهاتیا کوتاه نه سیاست و کرداتی کردینی اوه بس از دی بزمه از آخر پیام خو گین بو گل خو ام هات فدرالیت دانا بین حتی ما هات فدرالی بین ما قناق دید بری بتشتي ديال برسنجي ما حكم ذاتي خلاص كر اوتونومي راس تقينا نزات هذا امي قنار فدر بس باورناكم ام هذا الرأيوتين يوجي بوتشونك قشتيا ام تسخام حتى فدراليه دي دابين تشتكي سختك ام كرت حتى قناغ اندماعي كان غورنكاريان آینده دا بيجد ام ديت حكم فدرالي دابين لو از وي پیش بینید کم گلد غورينين لز دهات كان يزيك دا يعني لهنا انجام داد قال لك سپاس برای روشنگ بانی شروع و کاری سیاسی تو گل مداوی سپاس هر بجی